We cannot be hauled before an unlawful private criminal proceedings. We have those rights, and my client has decided to accept the right. Isigodlile wesinqumo lesicelo esiphuthumako lesifakwe kumengameli saRamaphosa laphethe amakhona kumisa kushushiswa ngasese. No, the school is full. There's no one. Not at the school. Maybe at other schools. Betala bathuthele bekathi babhekisha ngaphandle kwedani emalala lesikole enyakatho ePitoli bakhala ngelitsamba lokungatholi ikhala lokufunda abantu babo. Takamfundo betakulitsile nyukele kulabo ngamashumamane linani labantu abasebashonile kulenzela ingoti kubhoma keloli lebeyithwele ikhase Boksburg la Christmas nyakenye. Lokubhoma kweloli kwabhidlika ingcenye yesibhedlela lapho letinyethe sebenti tempilo talahlekelwa khona imphefumulo yato. Isigodlile wesinqumo lesicelo lesiphuthumako lesifakwe kumengameli saRamaphosa lapho ethe amakhona kumisa kushushiswa ngasese lelapho umengameli phambili kuleli Jacob Zuma hlose ukuthi ashushiswe khona. Zuma usola Ramaphosa ukuhleka kusumela isikhala sakhe lebakasifakele advocate Billy Downer ngenitsolo tekhiphele baleni imininingwane yakhe egula. Zuma uphinze wasola NPA ngokungethembeke ukukhipheni certificate kunyata kushushiswa kwabantu. Umelo wamengameli saRamaphosa advocate ngwakho Moyane uthi ilungelo lamengameli litawunyatheleka nangabantu awushushiswa liphiko leteshushisa lolotimele. Mengameli uyenkantolo ngenhloso yekumisa sicelo lesifake ngumengameli waphambili Jacob Zuma sekuthi ashushiswe liphiko lolotimele. We cannot go before an unlawful private criminal proceedings. We have those rights, and my client has decided to accept the right. Umelo waRamaphosa ugcizelele ukuthi kushushiswa kwaRamaphosa liphiko lolotimele ete kwavuna sivem. In fact, continues to apply. So if he is hauled before the criminal court, those of his detractors in the organization, including for present purposes, in this context, the first respondent would say, well, now you are criminally before a court. Now you must step aside. But you step aside not only from your ANC position, you step aside from the national position as president. Umelo waZuma advocate Limpofu uqinisekise ukuthi kude lokubi lokungendeka kumengameli nabangavele enkantolo evikini lelitako ngalesine ngekusho kwemasamanisi akhe. Here is a simple pedestrian charge. A person who has been charged, who must just come to court and say their piece. Shisa kuleli luphikelo lala ngemhlane ukuthi luvikela Ramaphosa. I imagine the news headline will be NPA shielding the president. My Lord, we respectfully submit that there is no factual and legal basis for making such an insinuation. Kulinzeleke ukuthi isinqumo sikhishwe ngemsombuluko. Kana bakabantu letsamba lokufuna labantwana tikhala tekufundza eGauteng ngesikhuluma nasifo Mabona lokubantu wetemfundvo eGauteng sikuvusela Mabona sikwamukela endzabeni tesiSwati la kweSABC. Sithokoza. Babona kafishane nje ingabe tiyafezeka yini tinhloso tenu tekuthi ngathi bantwana bafake isicelo ngesebenzisa luhlelo online. Siyaqhubeka siyabanikela indawo yokufunda abantwana. Sijwile ukuthi sinenkinga lapha eTshwane West kula abazali bakade baganwabo balwa nathi bafuna indawo yokufunda. Siyaqhubeka siyabanikela sinenkinga ekuruleni nalapho sikile khona siyokuqala ukuthi kwenzakalani khona abazali nabo sibachazele ukuthi abantwana bazoyithola indawo yokufunda ngoba ekuruleni badlula lapha ku800 abantwana ekufuze sibanikele indawo yokufunda. Manje siyaqhubeka siyabanikela sithethi nasizinikele in 31 zaka January ukuthi sabe sesiphethela sicedile ngalolu hlelo. Ngekubona kwakho lo hlelo lisebenza ngendlela enifise ngayo sisebenza ngayo. Khulu kwamambala ngaleza ngikhathi bekade uya enkolweni zonke ngetatakusa uye lapho uhlale ngesitulo ulinde nabavula ko bavula ngale ngemva na ungenako isibawo sakho abasithathi mhlawumbe baqala ukuthi ngeke ukwazi ukubhadela baqala umbala ukuthi awukwazi ukukhona ukuthi ube kulesi sikole zonke lento lezi kade zenzeke likadeni azikwazi zenzeke nje umuntu nakafaka isibawo lapha sicala ukuthi umuntu umhlobo bani sicala ukuthi umuntu uyokukhuluma liphi limi elokufundiswa nangabe ufunda ngeAfrikaans njalo ngeSingisi kunjalo nangabe kunelimi lesikhethu lapho kuleso sikolo siyakwazi simcalelele
manje yokuthi umuntu uqala ukuthi unzima namkha ulikhuwa asisebenzi njalo ngalolu hlelo. Mabona njalo nakuvulwa etikolo kuba nemsindo loluhlelo ngabe niyakubona ilona ilitiko futhi nendani ngabe nakubona lokho. Siyakubona into ekhona ukuthi umuntu omnengi eGauteng nabahlala kwezinye imfundo abafuna ukuze eGauteng nabahlala kwamanye ama region baphuma baya ngapha manje ikinga yethu ngileyo nemizi seyakhula iba mnengi indawo ezifana nabo Midrand nabo Kempton Park nayo iAcacia indawo leyo yabo Wonder Park umuntu omnengi lapho manje inkolo zincane ziyabaleka sizobanikela amakhamba ngendlwana bese sinikele inkolo imali bakwazi ukuthi bangezelele inkolo zabo siyaqhubeka sibonile ukuthi iyasebenzela ukuthi senze njalo. Ungathini kubatali noma ungathini kumtali lesolo alinzele ukuthi umntwana yakhe athole indzawo yokufunda njengoba nje isikolo sesivuliwe eGauteng? Ngoba siyazi ukuthi bazabe basalele emva abantwana esizobanikela indawo emva kwesikhathi sizokwazi ukuthi sihelebhane nabo ukuthi kube nendlela ebazokufundiswa ngayo ukuthi bakwazi ukufinyelela phambili bathole abalingani babo. Sizoyenza leyo bama bangaphasi nabo bazokwazi ukuthi baqalelelwe ukuthi babe phambilanyana bakwazi ukuthi bathole abalingani babo. Into esizoyenza leyo ngoba siyazi ukuthi bazabe bafike ngemva kwesikhathi. Kwegcina nje niphethe njani eDanimalani njengoba sibona ukuthi nemsindo la usuka khona? No lapha inruhu ayilungisi lutho. Inruhu ayilungisi sithi kuyahlala phasi kuyakhulunywa kodwa abantu bona labathi bathuka abantu banyusa amazwi bathi kuzagcina labo ayenzeki njalo. Impilo ukuthi umuntu uyazithoba kuyakhulunywa bese sizwisisane la sikwazi ukuthi singezelele khona mhlawumbe inkhundla sikuthi singabaqalelela bazakwazi ukuthi bakwenze lokho kodwa nanasiya sithi awa kuyaliwa ipi ayinonto eyilungisakho. Sibonga kakhulu Mabona. Sithokoza. Lokho nguStephen Mbona ukhuluma Litiko letemfundvo eGauteng. Litiko letemfundvo eMpumalanga lisicishe bangaphansi kwamakhulu ayimfica abafundi abagrade 1 grade 8 lesolo bakayitfoli indzawo yokufunda kulesifundza. Kuyengakwanza kudungeka kwabatali labanyenti njengoba solo bemele kwemukelwa kubantu abangabo etikoleni bafake kuDoticelo. Ngamsoluko bangatulu tingwete embili bafunzi lebesolo bethe indzawo yokufundza. Litiko letemfundvo lesifundza belisembise ukuthi bonke abafundi betabe sebabhalisiwe ngelanga lekuqala lekuvulwa kwetikolo kulomnyaka. Imimoya iphakeme. Batali bafuna abantu babo bathole indzawo yokufundza etikolweni. Njengoba kunekuhlangahlangana kulokufaka kwabafundi etikolweni labatali basebatshele nguthisha nhloko ukuthi babuye kuleli viki lelitako. I've came to apply for my child since Monday. I've been moving around but the principal keep saying that we must wait. We are still on the list but we don't know because our kids they are outside and the other ones they are inside the class. Very frustrated right now about the situation of which my daughter hasn't been accepted here at Valencia. I've applied last year in time, yet my application is missing. So I don't know where the way forward from now. Litiko letemfundvo eMpumalanga lisilende inqubekela embili enkulu ekufakeni bafundi etikolweni kusukela ngemsombuluko. We reported on Monday that we have over 2,000 learners that still need to be admitted. I'm happy to indicate that that number has reduced now to less than 900 learners, with pressure point only in Secunda, but the others are being managed. And we want to appeal to communities to please work with our district admission teams because the process of placement now has been taken over by the district admission teams. Leli tiko lethembise ukuthi kutawuthi kufika lesihlanu evikini lelitako bonke bafundi batawube banayo indzawo yokufundza. Kusesenjalo bafundi etikolweni letahlukene sebavele babuyele emagumbini okufundzela. Sisekhona etikolweni nyalo ke sibuka eMpumalanga lenayo nayo netayo. Khona ke sikhuluma nomcondzijikelo Litiko letemfundvo kulesifundza lishonile make Moyane asikuvusele tindzabeni tesiSwati la kwe-SABC. Ngiyabonga Sidumo sawubona sibingelela futhi nabalaleli emakhaya. Moyane kudalabanye batali lesinye isikole eMpumalanga labathi sekuphele cishe iminyaka lemine solo balinzele ukuthi abantu babo bathole indzawo yekufundza etikolweni. Yini imbangela lokho? Okwamanje sinabo abantwana abacele indawo zokufunda ama district admission teams wethu
ayabalekelela labantwana yibona abababekayo mhlambe ababafakayo endaweni zokufunda. Siyathanda ukuthi sithi kubazali mabasibekezelele ngoba iningi labo bazawuhamba babuye futhi kulonyaka uzayo. Sithi mabasibekezelele kuze kuphelele 10 days sizokwazi ukuthi sibabeke bonke labantwana ezikhundleni ezikolweni. Njengoba ngisho ukuthi ihlelo lokufaka abantwana ezikolweni selisusiwe ezandleni zabo principal lila ezandleni zama district admission teams ukuthi babone ukuthi kukuphi la kunendawo khona bafake khona abantwana lapho. Ngifuna ukusho umsakazi ukuthi banenkinga vele ngalabazali abangaka apply kodwa bakhona abanye bayitholela umsebenzi manje bafike endaweni manje bacela izikhundla. Siyabacuzelela nabo ukuthi mabaye kulama district admission teams ukuthi basizakale khona. Bakhona abanye abazali abantwana babo bebafunda kuma private school bayasho manje ukuthi yebo asakwazi ukufikelela imali ezifunekalayo laphayana besicela izikhundla lapha kulama public schools nabo siyabasiza. Kodwa sithi sibekezeleleni hambani kuma districts ama secretary wethu kuna ama teams abekwe lapho ukuthi akwazi ukusiza abantwana bethu ukuthi bathole izikhundla bafunde bonke. Yini itaba lentendako njengelitiko ukuqinisekisa ukuthi indlu hamba ngendlela efanele nakuvula isikolo? Ihlelo lokucela indawo ezikolweni licele ngoMay kulo nyaka ondlulile kodwa siyazi ukuthi impilo ayimanga, impilo zabantu ziyashintsha. Department sicala kusase early kodwa kuyenzeka vele ukuthi abazali bafune okunye mhlawumbe bafune ezinye izikolo bangafuni izikolo eziseduze nabo. Siyaba encourage abazali bethu ukuthi zonke izikolo ziyafana, i-curriculum iyafana kuzo zonke izikolo, abantwana babafunde kule izikolo eziseduze nabo. Kanti okunye sikwenzayo msakazi ukuthi abantwana bethu sibanikeza i-stationery, sibanikile ama-stationery packs. Kanti lama stationery packs thanda ukusho ukuthi ayanela le curriculum abayenzayo. Le incwadi zilingana ama subjects wonke abawafundayo esikoleni ngoba ama specialist wethu yibo abahlele lama packs afike ezikolweni. So siyacela kuyizikolo zethu mabangaceli abazali ukuthi bathenge incwadi ezinye ngoba lezi zizawunela. Mabazisebenzise sizawuphinda sibheke ukuthi mhlambe inkinga ikhona, mayikhona i-department izawungenelela. Kodwa kwamanje sinethemba futhi ukuthi le incwadi zilinganele ukuthi i-curriculum ize iphelele kuze kuyofika ekugcineni kunyaka. Sibonga kakhulu Moyane isikhathi sakho. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakuheshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngeSiswati, ngeSindebele. Rinafana ka SABC rishimaka mutingati uyitela ubadisela maphungo kalubambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Njengoba inhlangano yesikhathi ngamoya SABC ithwala i-channel lentsha lethwala ku-DTT lesithatha Tindzaba ngelulwimi lemdzabo ngekuhlona kwenhlanga. Balingani bethu bakhuluma nenivele etikete kuchumana ukuthi ichaze kabantu ukuthi luyini luhlelo lwe-DTT kuhambe kanjena. Ababukeli bethu bacinga ukuba le DTT ithetha ukuba seliziko le-SABC ngoku sikhuphisana ne-DSTV. Ngamafutshane yintoni kanye i-DTT? U-SABC akakhuphisani no-DSTV. U-SABC u-National Public Broadcaster ufanele enze kube ne-broadcasting available to all South Africans. Kungenandawo ukuthi banayo imali abanayo imali. So i-DTT kube ne-decision yebuya u-ITU, International Telecommunications Union, yawuthi sifane simove from analog television siye ku-digital terrestrial television. And besifane siqede ngo-2015. So 2015 asiqedanga. So manje simuva kule to DTT sivale. U-DTT uzovumela or uzo-allow i-television to be broadcast on digital signals on digital platform. Kwa manje ufane ubuke i-TV yakho ku-TV box set, ku-TV set. But ku digital television wakwazi ubukela i-TV ku
laptop yakho, ku tablet yakho, ku phone yakho, because it's transmitted on digital signal. So that's what we have been doing to move that DTT. So manje SABC uthe nakhona uzo introduce i-news channel ye 24 hours nibiza ni 24 hours ngesixhosa ye 24 ngama iziro ezingamashumi nanesini yeah ye 24 hours ngezilimi zethu all South African official languages is Chivenda, isiXhosa nani zizoba khona ku 24 hours. Angithi abantu bethu bemangatholi i-news 24 hours ngezilimi zabo bebayithola particular times and ku TV as well bafane isiVenda no siZulu nesiXhosa bafane ba change to today izoba isiZulu, tomorrow izoba isiXhosa, but now manje with the new SABC channel ye 24 hours kusho ukuthi uzothola i-news ngesixhosa every day, every hour. Sikungu sethu amabhizinisi etimbone kapha sithi lesigaba sicisho kagesi sesithupha sicekela phansi timbone timgcwala kindlela ngodlela kulahlelo kwemsebenti etigidzi letimfica ngeminyaka. Lokuboneka nje umlilo wetamandla usanza kuneta Eskom imvume yokuthi nyuse intengo kagesi nga 18.65%. Etimake rand lenyukile licathaniswa netimali takulamanye amave. Imidlalo umceceshi wamlo weSundowns Rolani Mkwena uthi umkhakha olibholeni kuleli awunaki ngalokwenza lo msebenzi abadlali bakhe. Labombesa bese DStv Premiership labavutha eMpumalanga ngabula amalanga kubonakala bathi azivikela lesicoco sabo. Is the Sundowns group of players enough? You don't. And you've got to, because the level of consistency, the level of performances that they put in, week out, the work ethic, the quality that they show on the pitch in terms of decision making and execution of certain things, for me, it makes me honored, and it makes me feel at times overwhelmed to be their coach. Nathi letiphuma mbili lisematheni kwalakwaleni naSipho Motha. Letiphuma embiteni kulikwalakwala FM emkhathini kwensimbi yesithupha neyesikhombisa nyalo ntsambama. Sigodliwe isinqumo sesicelo lesiphuthumako semengameli saRamaphosa sekuvimba sinyathelo sekubita kushushiswa ngasese ngilowake waba ngumengameli Jacob Zuma. Senyukele kulaba nge-40 lesibalo sebantfu labashone kule ngodi yekuchuma kweloli lebeyitfele igas eBoksburg. Sithibeka lapho talo umthethisi wetolo sikhona simo setulu ukhona desindebele kusasa khona la ngesikhathi esifanako. Ngakho hlambukele kusibukela ku-DTT nalapho nizaba uthola khona lisuku lonke eMpumalanga onke ngolimi lomdzabo ngekuhlukana kwenhlanga. Usale kahle.